Look to rare. Around the young canna, but the young canna, I mean, how to pung them draw. Do we talk to a city? A city has it. Don't know why. Do not. Canal the Nari. The Shadi don't know about Canal Nars. I don't know get a tour near. At the year. The Sinyam told of the Yam no idea. You want some. And to send out hope on a pay, no wars, one and ours and none. Honam Nazi. How is it the we're going to exercise 13 point 12 point 12.4 thousand I go exercise 12.4 thousand aduna kashi chaw exercise nati adu lor nga si lotion je yam tawju ai chano ite 13 point 12 point I do 12.4 ngani kano asoba 12.4 ngani 12.4 ngani 12.4 na strong mane 12.4 ni 11.4 mo is 12.4 hai machine no CBSE ki like the 12.4 hai na Conic section is September 12 hai na oh 11 or male na 11.4 or male okay 12.4 towards the whole je kashi ko kitam denga sidi kashi ko ngatang dollar shanji exercise hol kashi ko ro lui lai akoi kano da ellipse to hot give the mind airline hayum sidaba nadaba yektaba Hare Ram Hare Krishna akoi mamang ai di mamang hangai di onthokna onthokpa yaroi ko mamang ai hangai di hojau je hingi ba hangai di akoi di maitai ne akoi na akoi di mai di kano oi muslim na muslim oi gare ko so maitai gi wane ai na hajina zakiroi ju kaino ju yaure ko sira maitai gi wane ai na hajina haidi muslim ju sabane moju muslim oine poktardi muslim oine siji yare ko akoi dharma gi chanab sase akoi maitai ga tang ne absida sayed khoina leije ama mukto krishna mungning saramahi mungning mathong mangdaba itai na maitai aije ado maidi ado asengbadi akoi mi gi mama masak phajabduda ima kaura nang kayam koi leiduno mi krishna ram adugumba dharma duda akoi gi dharma ne na akoi khalla kayam koi leiduno se haningi
ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯆꯠꯇꯕꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕ ꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯌꯦꯛꯇꯨꯅꯤ ꯆꯠꯄ ꯆꯠꯇꯕꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯐꯖꯕ ꯔꯥꯝꯒꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯐꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯐꯖꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯪ ꯆꯠꯂꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯦꯅ ꯆꯠꯂꯨꯆꯣꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯆꯠꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯊꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯅꯪ ꯈꯨꯏꯔ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯐꯖꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯔ ꯍꯤꯡꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯊꯥꯕꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯊꯥꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯔꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯑꯍꯟꯉꯩꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯑꯍꯟꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯑꯍꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯊꯣꯟꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯛꯇ ꯏꯚꯟ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯣꯟꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯃꯩꯇꯩꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯖꯕ ꯙꯔꯃꯁꯦ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯑꯍꯟꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯁꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯅꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯣꯜꯂ ꯁꯤꯔꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯠꯊꯣꯛꯀꯦꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯑꯍꯟꯉꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤꯉꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯎꯔꯅꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯌꯥꯡꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯨꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯦꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏ ꯂꯩ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯪꯕꯣ ꯃꯤꯅ ꯊꯤ ꯆꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯉꯥꯡ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯉꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯉꯥꯡ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯌꯥꯁ ꯒꯣꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯄꯨꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯝꯍꯩꯕꯁꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯣꯛꯇꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯨ ꯂꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯏꯔꯣꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯥꯒꯩ ꯏꯔꯣꯝꯅꯦꯀꯣ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯕ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯃꯟꯈꯤꯕꯗꯨ ꯎꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯔ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯋꯥꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯕꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯂꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯃꯆꯥꯅꯦꯕ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅꯅꯦ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯠꯀꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯝꯍꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤꯌꯥꯁ ꯒꯣꯁꯥꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯠꯀꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ
ꯈꯨꯖꯥꯏꯅ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯁꯟꯇꯤꯌꯥꯁ ꯒꯣꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯡꯗꯣ ꯈꯨꯖꯥꯏꯅ ꯊꯣꯝꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯁꯥꯒꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯏꯔꯣꯝ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯠꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯄꯥꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯨꯕꯝꯁꯦ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥ ꯊꯝꯕꯥꯜꯁꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕꯗ ꯅꯪꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯕꯝꯗꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯗꯅ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯅꯪ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯂꯝꯕꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯔꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯃꯉꯥꯡꯅꯦꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯩ ꯅꯥꯄꯤ ꯑꯣꯔ ꯇꯥꯔ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ 11.4 ꯈꯅꯥꯎꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯉꯩꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯒ ꯏꯃꯥꯟꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯈꯪꯅꯤ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤꯁꯤ ꯂꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯣꯏ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯃꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯃꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯣꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯖꯄꯥꯟꯗꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯣꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯙꯔꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯏꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯁꯣꯏꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 1 6 ꯐꯥꯎ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ in each of question 1 to 6 ꯗ find the coordinate of the foci ꯒꯤ coordinate ꯄꯨꯊꯨ vertices ꯄꯨꯊꯨ eccentricity ꯄꯨꯊꯨ length of the lattice rectum ꯄꯨꯊꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ 1 ꯗꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ 6 ꯐꯥꯎ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯅꯪ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯝ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯥꯏꯠꯇ 1 ꯇꯥꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯝꯗ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯕꯣꯂꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔꯕꯣꯂꯥꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯒꯤ ax square by a square minus y square by b square equals to 1 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯣꯁꯥꯏꯗꯣ x ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯇ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯁꯥꯏꯗꯣ y ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯇ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ y square by a square minus x square by b square ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ equals to 1 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 5ꯗꯣ 5y square minus 9x square equals 36 right 1 tahandunina we divide through by 36
khana thong ngai gid y square by 36 by 5 are go minus d 9 na ka gare 4 are go x square by 4 ni 42 square tham yare equals to 1 ado si ge ngang ja 36 by 5 se kamai tham yar kya kanda 36 by 5 se mun ne ko 36 by 5 se 6 by root over 5 whole square tha tham yar ngane I the 6 square 35 root over 5 square the root ka 5 ka square ka thana 5 star here dang sira yare your a is 6 by root over 5 tare b is 2 tar yare ko adui tar di se nang na hyperbola do nang na yek tar di my foci the x axis da le ni khang re ko a coordinate axis ha bu nang coordinate axis se a je se se bu kya la kya kanda is 6 by root over 5 la pe the bi tar di se ki transverse axis ha bu se is na b ki value na kya ta 2 la pe sile re aduga nang ki foci bu to kya tar koi formula sin na tare using c is kai ga mane ha ba root over a square plus b square ga mane ha bu a square minus b square we give ni khoi gi ellipse di the hyperbola the minus to plus la kane ab do ni plus I root over c the a square d 6 by root over 5 whole square plus 2 square it is 36 by 5 plus 4 it is kya dar ba mamri kun 56 dar mani 56 by 5 ai ko c ki value si ta ai ko adu itadi lower isra lower mana ham da phang je phosai bu thwa mani c ki value ni phosai ai je c value ani thok tu ni ai je serin c bu to phosai ni sine asang mana root over 56 by 5 ta ha ba su samane phosai do serin c bu sam swai la mani aduna nang na hai du je the coordinate phosai coordinate se kya ta na kanda x the x the 0 saloi go x the ga no jatu ne asigi ai ji sigi point jeng o x na si sa ba y the 0 satu ne plus my lax ne draw aduna 56 by root over 5 comma 0 le ne ado plus minus ni si du lak tu ni si di minus lak tu ne ba root 56 by 5 comma 0 ne amna minus am plus ne plus minus tham birama phosai du plus minus ko ne yare ko phosai phangya mana vertex bu thwai vertex I tar di tu si kangnabam point ni tu si vertex u se mana kangnabam point do the vertex vertices ki coordinate are vertices ti kana warni x na gam kai y jang kya ko x na gam ko k x da a ki value du ne I better the 6 by root over 5 comma 0 aita x at 0 ado si ju plus minus sola ne I the vertices to si jing ga ni ne ba mana minus sola kan ni na plus yare ko vertices bang eccentricity formula de na eccentricity tare e double c e n t r I c I t y eccentricity di e equals to c by a na draw c di kya ta ba c di yabs de phangare root over 56 by 5 by a की value di kya phanga ba a की value di 6 by root over 5 and makha ki root over 5 ko root over 5 ko kakthana re root over 56 by 6 yare ko asin eccentricity sa the man last time was put length of the lattice rectum length of the lattice rectum twice b square by a have length of the lattice rectum hello
twice b di kya tagraba b di 2 tagre 2 into 2 I 2 square ni b square di by a di kya tagraba a di 6 by root over 5 ergo 2 na 6 ka kya 3 adu isi kya tagraba root 5 se aka khakro 4 root over 5 by 3 da sma hairo sibo haini ko haini so question number 3 je homework toro question number 3 homework hoi ngan what keep ju sa ma nei hairo ta na tai de na ro do question number 3 homework toro ka Yung question number 1 day na question 1 day na 9 bukti sa manay sila na mga ba find the equation of the hyperbola hyperbola equation bu thoab ne si condition satisfy to to bar x ka phosai ga bar x ka phosai ga bar x ka phosai ga pinam bani adu itardi samana draw mani ko aduna equation number 10 hot kya 9 hot kya question number 8 na homework question number 8 se homework ne I question number 9 hot kya bar x piram mein hyperbola ki equation dadi kari kari yawi x square by a square minus y square by b square equals to 1 a ga b ga khangra di loire nang putok ti all you need to find out is a and b a ga b ga once khang gitar di nang hyperbola ki equation putok ngam me chume ko aduna akhoina hoji putok ti ga no ba hyperbola ki equation ne aduna bar x ya ne thoksi bar x kana ne 0 plus minus 3 the foci jina kana ne 0 plus minus 5 yare ko aduna nang bar x 0 bar x yon bar x kai de le me bar x 0 plus minus 3 ai tar di x na 0 y da plus at pa ma 0 3 ai duni amana x na 0 y da ke tar ba plus minus 3 smai sat le ha bane adu tar di nang bar x silai tar nang ki parabola smai wara ne nang hyperbola do yan dar bo mana pyramid ba graph to gi matung ni condition do matung ni masi joge slak pro condition do gi matung ni yar ko si pyramid ni adu nang gi hyperbola do sugum hyperbola do ye khoi gai do ya ba na magi keno foci na kai pyramid foci ju pyramid se se bune foci je 0 amana 5 adagi amana 0 swai dam le 0 minus 5 yar ko adu itari hyper nangi hyperbola je yung na smai lai hyperbola were ba x axis da lai hyperbola na te ba adu de khoi ga ma ka ne ba y square by a square minus kano yaw bron sis bo jogias idea of drain no is coming I'll bring it no yeah coming to any yaw da mal to ayung bagi de y square na ko have the y square by a square x square by b square equals to 1 have ado nang vertex si piramam ni na nang vertex ti sele to si coordinates ne ado itari nang b ki value ji kya tare ba sorry a ki value ji kya tare ba here nang a ki value ji kya tarne kan a ki value ji 3 tarne gyan dai ko ado go foci c ki value di 5 tarne si 3 ai je khangi ko si ki a ki value do 5 oi duram ne to 5 oi duram ne kai gina kan da y ki makha le bu do e ne ado
gyan tai ko na haise vertex ai ta di magi y axis su cam ka kya bani or x axis su cam ka kya bani si case da di x axis da cam ka ke do no wer ne yar ko nang a khange c khange adu tar nang ke dong ne ba a khange c khange adu tar di nang hoi ke no bu thog yare b bu thog yare b khanga di lo re a ga b ga na nang equation du ya du ni kan nang hyperbola ge adu na b bu thog lo re adu b di ga mai bu thog kana ka anda koi c equals to root over a square plus b square from la do pala ni c value di kya ta 5 ta re 5 square equals to a square di 3 square plus b square sidi kya ta ba b ki value di kya ta ga ka anda 25 minus 9 sidi root over 16 da bra 16 4 tare b ki value 4 tare therefore equation ani do phang de lo ra a ga b ga phang de lo ra equation of hyperbola की equation जे is kedarba y square by a square di a di 3 square minus x square by b square of the 4 square equals to 1 chalo yare ko adu question number 10 ge 11 ge sama nei 10 ge 11 ge je follow san try do jaro adu 12 ko 13 ge sama nei 12 ko 13 ge je am tam holam ge adu question number 12 ko 13 kolam ge adagi 14 do san try do yar ma tani sina san try do jaro 14 di homework pi question home ni ko homework pi du ja question number nasai pi ki question number 3 ne question number 8 ne adu question number 14 ne homework yar ko adu question number 13 je hola ge question number 13 ge 15 ge hola ge du ko loisla je loi la ma tani abana san ju khara hot pa mo ko question number 13 hose phosai pyramid adu itar c value to kya tar ni 4 tar ni latest rectum pyramid kya pyramid 12 pyramid yar ko phosai c pyramid ai je phosai equation da ke hai ba c square equals to a square plus b square hai je root over ya ko do som la ga si kya tar ba a square plus b square की value kya tar hai c square di 4 square di 16 so equation number 1 tholo adu sama latest rectum ki value ase tai have not draw latest rectum di twice b square by a have not draw adu ki value 12 ta hai ba adu itari si 2 ka thana ro to 6 b square की value kya tar ba 6 a tar the solving equation 1 and 2 equation 1 you to solve do solve doors a square plus b square की महत्व नंग क्या थम जा रहा है b square की महत्व नंग 6a थम जा रहे equation number 2 is equal to 16 16 is one poro minus 16 adu itari si di quadratic equation ni यार को quadratic equation हो जा रहा है से करा यार मैं ट्राई तो निपान का नहीं गया यार अदो a square अदो minus 8a sorry plus 8a minus 2a minus 16 equals to 0 अदो इतार दी a plus 8 equals to 0 a plus 8 a minus 2 equals to 0 so the a below the minus 8 and a below the 2 aduna c minus 2 jinang neglect to tar because a has the length ne a has the x na tra y the kam ka I do ne adu a do kano ta hanja bro negative ta hanja bro ya de aduna neglect to ne and the a below just 2 bhange ado kano ji equation bu thwa bani kano hyperbola do equation bu thwa bani hyperbola equation bu thwa ta de a ke b ga khang dam ne ha do a mo khang na b bu thok ba yare b de sire bu thok yare and b square की value क्या था ने ऐसे equation में 2 से नरगा 2 6 into 2 आई 12
b square value adu itadi b value kya darba ro over 12 tare and therefore nangi equation of hyperbola ki equation ja is kya darba aduna karamba equation pala kani sira mo nang na hangdui je x square by a square minus y square by b square equals to 1 pan gadra or y square by a square sirani ko yam confuse ali jinoina si pala kada ani je karma pala kane no yeng tare nang question ba hojiki question 13 na to 13 dai je phosai do mara kai biramge se ye oita nang phosai do x the 4 sat ba y the 0 haiba amana sira 4 comma 0 amana minus 4 comma 0 chini jina phosai do adu nang hyperbola do smai tara adu ne soina yare ko adu nang si equation ju ban tare x na obos adu na equation of the hyperbola is y square by x square by a square is 2 square minus y square by b square the root over 12 square root over 12 square the root get 12 square ga 12 equals to 1 so this is answer yar go ira lai go adu question number 15 what kya duga lo sala de kaino jene nang na something lai jina phosai piram kya piram phosai plus minus aina sai message thagri du di pung taruk ta tikanda question number 12 na the question 15 na phosai piram phosai je 0 comma plus minus row over 10 na piram yar ko aduga passing through this si point je pass away phosai je si piram mamni na C की वैल्यू क्या आता है ना रोबोट 10 तारे हैं अदु इदा कोई फॉर्मूला सिनर करी फॉर्मूला a square plus b square root over तो समझ लागने को ऐसे क्या तारा बा c square डी रोबोट 10 square नी 10 तारे equals to a square plus b square तारे है equation number 1 थोड़ा या equation number 1 थोड़ा इनो अदु and नंग C की point जे पावर है बने से phosai je sir lai bai je nang khalo karma equation pane se phosai je sir lai ramne adu itar di 0 comma plus minus 0 comma 10 se robot ya ko adu itar di sin haining je kai ne ba 0 comma 10 sin haining je 0 comma robot 10 haining je nang ke no je sir lai re ha bane nangi phosai nangi phosai se lai ra bane adu ita nang equation do x square by a square minus y square by b square equals to 1 pan ta ya ko asi pan ta adu ita di se nang since nangi se ki karma point am lai risira mara pass to ido 2 comma 3 je pass to bani na 2 comma 3 je pass to bani na latest rectum do lai ra bane 2 comma 3 is on nangi latest rectum objiki do x square by a square minus y square by b square equals to 1 the lai ramne na asi option ga the x mo tana 2 y mo tana 3 option matam satisfy do ne ba adu itar di ketar ba 2 square by a square minus 3 square by b square equals to 1 ta ne yar ko sidi kya tar ba so the a square b square 4b square minus 9a square equals to 1 so the क्या 4b square minus 9a square equals to a square b square
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯗꯣꯏꯕ b ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯃꯥꯏꯅꯁ 10 ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ b ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯃꯥꯏꯅꯁ 10 ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯕꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ y square ꯄꯥꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯐꯣꯁꯥꯏꯁꯤ ꯁꯣꯟꯗ y axis ꯇ ꯂꯩꯕꯅꯦ I'm sorry for this y square by a square minus x square by b square equals to 1 oops ꯑꯁꯤ equationꯁꯦ ꯄꯥꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯣꯏꯔꯦ since nangi point 2 comma 3 do lie on y square by a square minus x square by b square equals to 1 adu itari ke darba si equation 1 to loko 4 by a square minus sorry y gi mutta di keno hapaktuni 3 hapaktuni adu itari si ke dar 3 square 9 by c this is square 4 by b square equals to 1 so get about 9b square minus 4a square equals to a square b square so in equation number 2 the solving 1 and 2 equation 1 amasung 2 solve tau tardi shrap salo 9b square lejare minus 4 a square gi muta nang kai thamani b square minus 10 equals to a square gi muta nang kai thamane ba b square minus 10 adu b square areko adu itardi sidi 9b square minus 4b square plus 40 equals to b to the power 4 lani minus 10b square areko asi 10 minus b square as kaino lo shwai to ibo 10 minus b square ni ne 10 minus b square 9b square minus 40 plus 4b square equals to 10b square minus niko b square to the power 2 na tham yar id b square into b square de yar ko adu this is kya tarba 9 ga 4 ga b square de 13b square tare sigi 10b square som poraga 3b square ta horani ko yar ko adu ga sigi minus som da porak tar di 3b square ta hori ji khang ko sigi minus b to the power 2 asije porak si ko adu itardi b square to the power 2 na tham yare aside plus la ne adu hojik 3b square ta hotu ne ba ko adu ga minus 40 masa gi mo leja equals to 0 ko adu itardi 40 ji ga dai dai si manu kano sar ji ko si du quadratic formula pan yare 40 je 2 na 210 220 210 ani ni mari ani ma pan asi kya tar ba 8 ka 5 ka tar b square whole square plus kya ta ba 8 b square minus 5 b square minus 40 equals to 0
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯟ ꯌꯥꯎꯔꯦ b square ꯀꯃꯟ ꯂꯧ ꯌꯥꯔꯦ b square ꯀꯃꯟ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ b square minus a ꯇꯥꯍꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯃꯟ ꯂꯧ ꯌꯥꯔꯦ minus 5 ꯀꯃꯟ ꯂꯧ ꯌꯥꯔꯦ plus ꯅꯤ 5 कम लऊ यारे b square plus 5 ता b square plus 8 आयो अदु b square plus 8 कम लऊ यारे अदुगा b square minus 5 लेमोरा b की वैल्यू पुथोंना होनरपनि को खोइजे b गा a गा b गा वैल्यू पुथोंना होनरपनि अदु इतारदि b square equals to minus 8 हाइबा मा or b square equals to क्या तारबा 5 ताबा मा असि नेग्लेक्ट तौरने नेगेटिव नंबर तारको यादे हाइबदो अल b की वैल्यू जे क्या तारबा अदु इतारदि b की वैल्यू 0/5 तारे नंग b की वैल्यू फंगे a की वैल्यू पुथोक्तुनी a की वैल्यू पुथोके हाइ तार नंग इक्वेशन 1 सिजनने इक्वेशन 1 हाइ जे a square equals to 10 square minus b square हाइबने नारेको therefore a की वैल्यू जे 10 square 10 minus 10 minus b square 10 minus b square 10 minus b square de 5 ne 5 तारे a की वैल्यू 5 तारे b की वैल्यू 5 over 5 तारे लोअर कनो therefore equation of the hyperbola a का b का फंगर जी लोअर is क्या था दुबा y square by a square है 5 square minus x square by b square b d over 5 ने b square de 5 ताने चलो कैसे लो देखो okay see you in the next video.